Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 AMP before. But you say, me MPP in some no, my break. But you see, nipa ba kwa me genuinely me penasem kene Japan. Because on say uma sem ye basa beka so basa no. They also kanoka. Into me penasem pa. Me susu se ono nso ye obi a obetimi aye leader ewo MPP mu. Nti yewra kene Japan ye obi a wasom party na che. To be no akeka nsem bia na aboro so. But mahu se na nse wo sua de. MPP fo ntimi nyi kene Japan emfiri mu. Omo ntimi nyi kene Japan emfiri mu. Omo ahu the force a owo. Anye bia the last primaries ye hu se 1/3 of MPP for the okuta wo mu. Enti wo sa to me no. Say enche na menim say MPP for no mu say kwa akoto aba. I say you flag bearer. Enti flag bearer say so for mo ma yi o mati eye Bawumia ono ankasa beba Kene Japan yate nka yewra ya osei adutwum ono nso yate nka ena yewra Brian Champon ono nso asa obekọ asa onkobat ono nso yatete saa enka no say 4 people are yate pa de eye Dr. Bawumia Kene Japan Dr. ya osei adutwum ena Dr. Brian Echam oye doctor o PhD in fact oye ne second PhD that papa ne mrepem meba be kana asem Dr. Brian Champon ni suba is very different from the amuhu no oye nipa pa Dr. Brian Champon but nipa fo yi na mehu say so far o mayi o muti ewo mu but one of the things I minim ne say obi a obewini wo MPP mu no o hear other people to support you. The minimum political party. Enti ade ba kwa me kaya Joma Hama ye ya mani je pa ne say o wini wie ye no yewra Kwadwo Bonsu yewra Dr. Kwabnado do ene ye kan say Professor Joshua Alabi odo mu nyina ba back e ka say ye nyina ye nka ye humbom na ye support Dr. Bawumia nso ye bi muntie MPP for Ernest Owusu Bempa, only a deputy national communication officer of the NPP. Aboa Apapo, or corporate pentie nyina ye seniors. Enra, wase ase kasa kan ketisi Oyepa TV, onemi nia paka ene twetwe nkomo. Ena wase ase MPP for the wrong candidate ne baye Dr. Bawumia. Dr. Bawumia no a wrong candidate. MPP for omanfa ni papa ama eni ti omutu ti ano no intiti so mo de Kene Japan na eba me makacho se Kene Japan o wini flag bearer mani beji Dr. Edutum e wini a mani beji Dr. Brian Champo obia because e Ghana impuntu ni Ghana yedi enti o metimi aboa ama Ghana akoso because we hear MPP so mo so be boa ama Joma Hama amemu na konanim enti right now we need somebody a oye leader. Now, right now, as we speak, Dr. Bawumia onye leader biem. She say akwa kodi party ni side. Ti Dr. Bawumia odo ni mu odu no a flag bearer for 2024. She say onye flag bearer biem. But what is the point? Aboa Apapo ye Ernest Owusu Bempa. Asha ase keka nsem a etwitwiri Dr. Bawumia. Etwitwiri Dr. Bawumia Emma Ghana fo ehu say Dr. Bawumia no ye wrong candidate. Aboa Apapo sa brante na okasa ba ha didi obi atem ne kasa enye se wuyi na pofri ono ne number 2 a sabi ne nsem a oka no etimi ma party elusu Owusu Bempa ka kire obi se oye wrong candidate. Dr. Bawumia na Owusu Bempa Aboa Apapo mo campaign se Ghana for ento abama Dr. Bawumia no. Say the wo ka kire se nipa na mo so onto yento abama no to become a president no.
say na or your wrong candidate. Wona na wo se yentoma Dr. Bawumia no. After say wo sha say ye wo campaign no. Me Kenya Japan me ni problem me pena asem pa. Enye Kenya Japan asem na meka. Me paka Aboa Apapo. Eni nipa enti Kenya Japan crowd no. Madam monye careful. Minim say bia Aboa Apapo kamo campaign team ho. But monye careful because ye won crowd bi wo ho a wo di omu attach wo campaign na wo be lose. I'm telling you. Ye won crowd bi wo ho a se wo ye campaign na wo di omu bata ho a wo be lose ba ko eye Aboa Apapo. Enti ye rekenya po me po asem. But no kre wom ni say wo ma Aboa Apapo sha ase kasa na ogu Dr. Bawumia ne NPP anima ase a. I'm telling you say one hwe ya wo fortunes no ebekọ fom no kra bi wo ho a ewo se ka kire mo eno ne ye ka mo ntia ase no Aboa Apapo nyi credibility Aboa Apapo owusu bempa oni credibility ope obi a oye radical o ka de ope ka ne boso asem etete ne ho keka de opa a eye ono a the same Aboa Apapo na wo di Bawumia chi na wo support na po ema na po kan semhunu echere Ghana for no all of a sudden what shall say hepesa o say Dr. Bawumia me Dr. Bawumia nya ne campaign na me you but you see the danger is that se mo ankasa mo tete mo hu wie MPP for mo ankasa mo tete mo hu wie na Jantuah sha ase se obo a afi dem meka se na Jantuah MPP for asem se mo ankasa ye mo ho ese mo ankasa mo candidate SM one kasamu nipa ebi obe flag bearer na mo tete mu hu wie na afi asem ne ba ne ye sha ase ebo a afi na mo be complain say na Jantuah MPP for atem na eye den na one kasawu candidate mo ka say Dr. Bawumia ye credible then all of a sudden we lose unti mo ke kansem hunu meanwhile records be tell say the man mo lose pa ye nana Dodankwa Akufo-Addo the tosu mienu eye kenoforiata mo refi ana Nhyira FM mo refi say eye nana Akufo-Addo e na Ghana for say e ka ho ma Dr. Baw ope die ntie ma Dr. Bawumia lose pa ba ko ye nana Akufo-Addo the tosu eye kenoforiata echi Dr. Bawumia kra de ombemu in the first two. So why do you blame a candidate knowing for sure say Dr. Bawumia na mu no Dr. the Nana Akufo-Addo ye no wo krom ha na wontimi nje ne ho no na ya asem foforo ye Kenya Japan me pe asem but o pese ukọ wanim na Ghana for ji utuma emfa obi ti se Aboa Apapo emba meka nkofo na omuka bi ma no enye sa me say omebema wo ohonya akono because san nkofo we did you did nkrofo atem nyoma o maye wo krom ha no I'm telling you omuni credibility enti hweye na MPP fo nso mo hweye na nsen ya Adwoa Safo sha ase kasaye no mo stop Adwoa Safo se mane nka de wo ka all of a sudden owusu bempo ye MPP deputy communication director wasa ase e keka nsem a SM party no enti yera general secretary JFK uhu ye MPP for the Radin Yankopo. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Kofinat